감사합니다. 아름 가문에 된 바일라. 우리를 사랑하셔서 우리에게 진리의 말씀을 깨닫고 배울 수 있는 신학교를 공부하게 하시고 가르치게 하시니 감사합니다. Та бидрийг хайрлаж энэ Батафай Библийн сургуулийг явуулж байгаад баярлалаа. Бас энэ шинэ удирлыг эхлүүлж өгсөнд баярлалаа. 하나님이 우리를 불쌍히 여겨주셔서 우리를 통해서 진리의 말씀이 온 세상에 선포되게 하시고 Амин та бидрийг өршин нэгүсэж бидрээр дамжуулан бурхан таны үг ингээд энэ дэлхийд даяар тун хуваагдахад туслаарай. 다른 영혼들이 구원받고 또 돌아오는 모든 일에 하나님 우리를 부르셨사오니 하나님 열매를 맺을 수 있도록 역사하시옵소서. Бид нэр дамжуулан олон сүнснүүд аврагдаж бүхий л өөрийнхөө үйл хэрэгт та биднийг ашиглахаар дуудсан учраас та бидээр дамжуулан үр жимсийг ургуулж өгөөрэй. 우리 학생들에게 넉넉한 믿음과 또 담대한 마음과 또 간절한 마음으로 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 인도해 주시옵소서. Давиднуудыг мань та бат итгэл болон өгөөмөр зүрх сэтгэл болон бас тэсэр төвчээрээр дүүргэж өгөөрэй. 가르치는 이승주 목사님을 붙들어 주시고 통역하는 우리 통과 사모에게도 하나님이 은혜를 주시옵소서. Хичээл зааж байгаа Эсэнжүү пастортай хамтаж бас орчуулж байгаа тунгаагтай ч гэсэн хамтаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 오늘 강의는 미가서 3장입니다. За бидний үзэх хичээл Мика намын 3 дугаар бүлэг. 미가서 3장. Мика 3 дугаар бүлэг. 자, 미가서 3장은 이스라엘 지도자들의 타락을 경고하는 내용입니다. За Мика 3 дугаар бүлэг болохоор Израилийн удирдагчдын ялцрал завхарлын тухай одоо сануулсан бүлэг байгаа. 미가 3장은 이스라엘과 유다의 지도자들, 통치자, 제사장, 선지자들의 부패와 불의를 강력히 고발하는 내용입니다. Өөрөөр хэлбэл Израиль болон Юдагийн удирдагчид, гэрийн захирагчид, тахилчид, иш үзүүлэгчдийн тэр ялцрал, завхрал, ёс бус байдал зэргийг сануулсан тэр талаар сануулсан бүлэг байгаа. 그들의 악행과 죄악으로 인해서 예루살렘과 유다 백성들에게 하나님의 심판이 온다는 경고를 하고 있습니다. Тэдний бузар булай хорон муу үйлс болон гэм нүглийн улмаас Иерусалим болон Юдагийн ард түмний дээр Бурхны шийтгэл ирэх гэж байна гэдэг тухай сануулсан хэсэг байгаа. 그러나 미가 선지자는 하나님의 영으로 충만하며 공의롭게 유다의 죄를 지적하며 회개를 촉구하고 있습니다. Мика иш зөвлөгчийн хувьд болохоор Бурхны сүнсээр дүүрэн нэг юм байсан учраас Бурхны тэр уур хилэн шийтгэл нь Юдагийн дээр Иерусалим болон Юдагийн дээр шударгаар буух болно гэдэг талаар шийдэлсэн. 특별히 미가 3장은 하나님의 공의와 심판을 강조하고 있으며 하나님 나라의 정의로운 질서를 회복하려는 미가 선지자의 사역을 잘 볼 수가 있습니다. Ялангуяа энэ 3 дугаар бүлэг болохоор Бурхан бол үнэн ч шударгаар шүүдэг юм аа гэдгийг сануулсан хэлж тэгээд Бурхны тэр зөв шударга
ёсыг тогтоохыг дахин эргүүлэн тогтоож сэргээхийг ирмэлцсэн иш үзүүлэгч Микагийн үйлчлэлийг маш одоо тодорхой харуулж өгсөн хэсэг байгаа. 미가 선지자 당시에 그 지도자들의 타락, 제사장과 선지자들의 타락의 모습은 오늘날에도 그대로 우리가 볼 수 있는 그러한 세상의 모습입니다. Иш үзүүлэгч Микагийн үед байсан тэр удирдагчид, захирагчид, хаад ноёд болон иш үзүүлэгч тахилчдын тэр завхрал, алдаа эндэл болон тэр ёс бус байдал, гим нүгэл гэх мэт эдгээр дүр төрх нь бол өнөөдөр ч гэсэн би өөрсдийн амьдарч байгаа энэ цаг үе, энэ нийгэм бол бидний харж болох тийм дүр төрхүүд байгаа. 이러한 죄악이 만연된 그리고 부패가 이런 만연된 이 세상에서 우리 하나님의 일꾼들은 더욱더 하나님의 성령으로 충만해져야 됩니다. Ийм одоо гим нүгэл тархаж хорон муу бузар муу үйлс ингэж дэлгэрсэн ийм нөхцөл байдал байх тусмаа Бурхны хүмүүс болох бид нар Бурхны төлөө үйлчлэл болон сайн үйлсэд илүү шамдах ёстой маа. 하나님의 성령이 우리에게 충만히 임할 수 있도록 우리가 최대 한도로 하나님 앞에 기도해야 됩니다. Ариун сүнс бид нарыг бүрхэж ариун сүнс биднэрт дүүрэн ирэхийн төлөө бид нар хамаг л чадлаараа байдал боломжоор бүхэн тандан залбирах ёстой маа. 그리고 하나님의 진리의 말씀으로 무장을 해야 됩니다. Бас Бурхны үнний үгээр бид зэвсэлэх ёстой. 이러한 지도자를 이러한 선지자를 하나님은 요구하시는 겁니다. Ийм л удирдагчийг, ийм л иш үзүүлэгчийг Бурхан бидраас ингэж маа. 오늘 하나님의 교회들이 바로 하나님 나라의 정의로운 그 질서를 회복해서 하나님의 통치와 하나님의 의를 이 땅에 실현시키는 그 사명이 우리들에게 있는 것입니다. Өнөөдрийн сүм чуулганууд бол Бурхны дээр зөв шударга ясыг тогтоож Бурхны дээр шударга шүлтийг дахин сэргээх тэр үүргийг бид нар хүлээсэн байгаа. 자, 그러면 미가서 шударга 3장 шүлт 대지를 шударга ясыг сэргээх тэр тесэргийн тогтоох үүргийг бид нар хүлээсэн байгаа. 미가서 3장의 대지를 말씀드리겠습니다. За юунуудыг гаршуудыг хэлье. 첫 번째 대지, Нэгдүгээр нь 통치자들의 죄악상, захирагч нарын гим нүгэлт байдал. 1절로 4절입니다. 1-4-р эшлэл. 두 번째 대지, Хоёрдугаарх нь 거짓 선지자들의 탐욕에 대해서 хуурамч иш үзүүлэгчдийн шунал. 5절로 7절까지입니다. 5-7. 세 번째 대지, Гуравдугаарт нь 참 선지자 미가의 사역에 대해서 жинхэнэ иш үзүүлэгч Микагийн үйлчлэл. 8절입니다. 8-р эшлэл. 네 번째 대지, Дөрөвдүгээрт нь 지도자들의 죄로 예루살렘의 멸망을 경고함. удирдагчдын гим нүглээс болж Иерусалим сүрнэ. 9절로 12절입니다. 9-12. 자, 그러면 첫 번째 대지, 통치자들의 죄악에 대해서 За нэгдүгээр хэсгийг харъя. Удирдагчдын нүгэлт байдал. 1절부터 4절입니다. 1-4 эшлэл байгаа. 1절 읽어주세요.
Өнөөдөр ишлэгийг уншия. Тэгээд би тийхүү хэлэв. Сонсогдсон Яаковын тэргүүлэгч нараа, Израилийн гэрийн захирагчдаа та нар шудраг ёсыг мэдэх ёстой биш үү? 내가 또 이르노니 이제 2장에 이어서 하나님의 말씀이 계속 이어지고 있습니다. За хоёрдугаар бүлгээ үргэлжлүүлээд Бурхны үг бас үргэлжлэн одоо 자, хийсэлцдэг. 하나님의 말씀을 드러난 대상, 이 대상은 지도자들입니다. За энэ Бурхны үгийг одоо сонсож байгаа хүмүүс нь хэм бэ гэхээр Израилийн Юдагийн тэргүүлэгч нар, захирагч нар, удирдагч нар. 야곱의 우두머리들과 이스라엘의 족속의 통치자들아 들어라 했습니다. За сонсогдсон Яаковын тэргүүлэгч нараа, Израилийн гэрийн захирагчдаа гэсэн юм. 이 성경 말씀은 이 통치자들, 이 지도자들에게 드러나는 말씀으로 구체적으로 구약에서 많이 이렇게 언급되고 있습니다. За хуучин гэрээний номууд дээр бол одоо энэ тэргүүлэгч, захирагч, удирдагч нарыг ялангуяа сонсогдсон гэж байгаад хэлсэн анхааруулсан үгс олон байдаг. 정의를 아는 것이 이 정의를 아는 것이 너희의 본분이 아니냐 하고 하나님이 지금 말씀하고 계십니다. За би тэднэрт хандаад Бурхан юу гэж хэлж байна гэхээр та нар шудраг ясыг мэдэх ёстой биш үү? 예, 이 세상의 모든 통치자들, 그 지도자들, 반드시 알아야 될 것은 바로 정의에 대해서, 하나님의 공의에 대해서 알아야 된다는 것입니다. Энэ дэлхийн бүхий л удирдагч нар, захирагч нарын заавал мэдчих ёстой нэг зүйл бол шудраг ёс. Ялангуяа Бурханы шудраг ёс юм аа. 이것이 모든 세상의 통치자들, 이 지도자들의 마땅한 본분은 하나님의 공의와 정의에 대해서 알아야 된다는 것입니다. Энэ дэлхий дээр байгаа бүхэл удирдагч, захирагч нарын гарцаагүй мэдэж байх ёстой зүйл бол Бурханы шудраг ёс юм аа. 이것이 지도자의 본분이라는 것입니다. Удирдагч хүний одоо үндсэн мэдэж байх ёстой зүйл бол шудраг ёс гэсэн үг. 자, 이 본문에서 통치자의 본분은 정의를 아는 것입니다. Тэр энэ хэсгээс саяны одоо энэ нэгдүгээр ишлэл дээрээс харахад ерөөсөө удирдагч хүнд байх ёстой одоо үндсэн тэр одоо мэдлэг болол шудраг ёс юм аа гэдгийг мэдчихсэн. 여기서 말하는 정의는 바로 하나님의 공의를 의미합니다. Энд гарч байгаа шудраг ёс гэдэг нь бол Бурхны тэр зөвхт шудраг ёсыг хэлж байгаа. 성경에서 공의는 히브리어로 미시파트라고 합니다. 미시파트. Еврейгээр энэ шудраг ёсыг мишпат гэдэг. мишпат. 이 미시파트는 하나님의 공의로서 재판할 때에 공정하게 판결하는 것을 말합니다. Тэр мишпат гэдэг нь болохоор ялангуяа одоо шүүхтэй шудраг ёсыг хэрэгжүүлж байна. Одоо шудраг зөвөр шүүх гэсэн тийм утгатай. 그러므로 모든 통치자는 반드시 이 미시파트 공의를 알아야만 된다는 것입니다. Тийм учраас удирдагч хүн гэдэг бол заавал энэ мишпат буюу Бурхны зөв шудраг ёсыг мэддэг байх ёстой. 이것을 미가야 선지자는 강조하고 있습니다. Үүнийг иш үзүүлэгч Мика энд анцалж хэлсэн байна. 여기서 안다는 것은 단순히 지식적으로 어떤 문자적으로만 아는 것이 아닙니다. Энд мэдэх гэдэг гарч байна тий. Тэгээд энэ мэдэх гэдэг нь бол зүгээр л нэг мэдлэгтүүдийн одоо юу мэдхийг хэлж байгаа юм биш ээ. 바로 하나님의 말씀을 실천하면서 그 말씀을 실천하면서 스스로 깨닫고 터득하는 그러한 지혜와 명철을 가리킵니다.
Харин Бурхны тэр үгийг мэдээ зогсохгүй тэр мэдсэнийг хэрэгжүүлдэг өөрөө ч гэсэн өөртөө хэрэгжүүлж түүнийг улам одоо ойлгож ухаарахыг хэлж байгаамаа. 여기서 이 실천적인 지혜, 이 실천에 옮길 수 있는 그런 공의, 하나님의 정의에 대한 실제적인 지식을 가지고 통치하라는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл шудраг ёсны талаар зүгээр л мэдээд өнгөрөх биш. Үнэхээр тэр шудраг ёсыг бодитоогоор хэрэгжүүлэх тийм мэрэгэн ухаантай байхыг шудраг ёсыг зөвөр онол ёс төдий мэдхэш түүнийг яг практик амьдрал болгох тийм мэдлэг чадвартай байхыг хэлж байгаа юм. 그럼에도 불구하고 미가 당시에 이스라엘의 통치자들은 지식적으로만 하나님의 말씀과 율법을 이해했다는 것입니다. Харин Микагийн үед амьдарч байсан удирдагч нар, иш үзүүлэгч нар бол тийм байж чадаагүй зөвхөн Бурхны үг болон Библийг зөвхөн мэдлэгийн төдийд л онлын төдийд л мэддэг байсан байна. 그러므로 백성들에게 하나님의 공의로 통치하는 실제적인 그 실천적인 지혜와 지식을 전혀 찾아볼 수가 없다는 것입니다. Тийм учраас тэр ард түмний дундаас үнэхээр Бурхны тэр мэдлэгийг, Бурхны тэр шудраг ёс тэр үгийг нь үнэхээр амьдрал дээр одоо бодитойгоор хэрэгжүүлээд явж байгаа тийм дүр төрхийг тэр ард түмний дундаас олж харахад үнэхээр хэцүү одоо ирэх байсан. 그들이 입술로는 하나님의 말씀을 외치고 하나님의 정의와 공의를 외치지만 실제 이 통치할 때는 전혀 다른 모습으로 하나님의 공의를 실현시키지 못하고 있다는 것입니다. Ялангуяа удирдагч нар бол Бурхны үгийг зөвхөн амаараа тунхаглаад Бурхны шудраг ёс гэж амаараа яриад идэг байсан ч гэсэн яг одоо тэр амьдрал дунд нь ороод үзээр яг бодит байдал дээр болвол ерөөсөө тэр Бурхны шудраг ёсыг, Бурхны үгийг, үннийг хэрэгжүүлдэггүй ард түмнийг удирдахдаа ч гэсэн огт огт өөр дүр төрхтэй болчихдог байсан. 그 원인은 그들의 마음속에 하나님의 법을 사랑하는 것보다는 자신들의 욕심을 채우려는 그러한 악한 생각으로 가득 찼기 때문입니다. Үүний шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр удирдагч нар Бурхны ард түмнийг хайрлахаас илүүгээр өөрсдийнхөө амин хувийн тэр шунал тачаалыг дүүргэх гэсэн тийм бузар муу санаагаар дүүрэн байсан учраас тэр юм. 네. 이 통치를 통해서 하나님의 공의를 실현시키는 것보다는 자신들의 욕심을 채우는 데만 급급했다는 것입니다. Яг тэр одоо тэр эрх мэдлийг авсан, тэр удирдлагыг авсан байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр удирдлага, эрх мэдлээ болохоор Бурхны ард түмнийг хайрлахад, Бурхны ард түмнийг зөв шударгаар удирдахад ашиглах биш харин өөрсдийнхөө тэр хувийн эрх ашиг, хувийн тэр хүсэл шунлаа дүүргэхийн тулд тийм бузар муу санааныхаа төлөө ашигладаг байсан. 성경에 보면은 모든 권세는 하나님께로부터 나온다고 했습니다. Библиэс харах юм бол аливаа эрх мэдэл бол Бурханаас ирдэг гэж хэлсэн байдаг. 하나님이 그 권세를 주시는 목적은 이 땅에 하나님의 공의와 정의를 세워나가는 것을 요구하시기 위해서 권세를 주신 것입니다. Тэгээд тэр эрх мэдлийг Бурхан тэр хүнд өгсөн нь бол ямар зорилготой вэ гэхээр энэ дэлхий дээр Бурханы шудраг ёсыг тогтоох, Бурханы зөв шударгаар тэр ард түмнийг удирдахын тулд тэр эрх мэдлийг өгсөн байгаа. 그래서 이 땅의 모든 통치자들, 지도자들에게는 하나님의 공의와 정의를 아는 본분을 하나님이 이렇게 요구하신다는 것을 우리는 알아야 됩니다. Тийм ч учраас энэ дэлхий дээр байгаа бүхий л
удирдагч нар болон захирагчдаас Бурхны гарцаагүй заавал шаарддаг зүйл бол Бурхны тэр зөв шударга ёсыг мэддэг байх ёстой гэж шаарддаг байна. 전도서 12장, 전도서 12장 마지막 절을 한번 찾아보시기 바랍니다. За, Номлогчийн үгс 12-ын хамгийн сүүлийн ишлэлийг харъя. 네, 12장 마지막 절. 14 дэх ишлэл. 보시면은 사람의 본분에 대해서 여기 기록하고 있습니다. За, хүн бүхний одоо дагаж мөрдөж явах ёстой зүйлийн 12장 талаар энд өгүүлсэн байгаа. 전도서 12장 13절, 12장 13절 읽어보세요. За, 13 дугаар ишлэл юм байна. Энэ бүхнийг дүгнэхэд Бурханаас имэж түүний тушаалыг дагагтун. Энэ нь хүн бүхэнд хамбарнаа. 모든 사람의 본분, 사람의 본분, 사람이 마땅히 지켜야 될 본분은 바로 하나님을 경외하고 하나님의 명령을 지키는 것이라고 분명히 성경은 계시하고 있습니다. Тэгэхээр Библиэлд юу гэж хэлж байна гэхээр хүн болгонд хамаатай хүн бүхний одоо дагаж мөрдөх ёстой зүйл юу вэ гэвэл эзэн Бурханаас имэж түүний тушаалыг дагах явдал юм аа гэж хэлсэн байна. 그것이 모든 인류에 대한 하나님의 요구입니다. Энэ бол бүх хүндрэлтнээс шаарддаг зүйл байгаа. Бурханы шаарддаг зүйл юм аа. Бүх хүндрэлтнээс шаарддаг. 왜냐면 하나님은 모든 인생을 지으시고 창조하시는 창조자이시며 또한 택한 백성을 구원하시는 구속자이십니다. Яг л Бурхан яагаад бүх хүндрэлтнээс үүнийг шаардж байна гэхээр Бурхан өөрөө бүх хүндрэлтнийг бүтээгч бас өөрөө тэр хүндрэлтэн дундаас өөрийгөө сонгогдсон хүмүүсийг авардаг аврагч учраас юм. 하나님은 모든 사람이 하나님을 경외하고 그 명령을 지키라는 이 본분을 하나님이 정하시고 그것을 요구하시는 것입니다. Тийм учраас Бурхан одоо өөрөөс нь имэж өөрийнх нь заавар тушаалыг дагаж байх ёстой гэж бүх хүндрэлтэнд 그래서 전도서 12장 үүнийг бас бүх хүндрэлтнээс шаарддаг. 전도서 12장 14절이 전도서의 결론입니다. За тэгээд эцэст нь номлогчийн үгс 12-ийн 14 дугаар ишлэл бол энэ номлогчийн үгс гэдэг намын сүүлийн дүгнэлт гэж хэлж байна. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하신다는 것입니다. Энэс харах юм бол сайн муу гэж ялгалгүй нууцлагдсан юм бүрийг бүх үйлсийг Бурхан шүүлтэн давж холно гэсэн юм. 그래서 모든 통치자들은 하나님의 공의와 정의를 실천해야 됩니다. Тийм учраас бүхий л удирдагч болон захирагчид Бурханы зөв шударга ёсыг хэрэгжүүлэх ёстой юм аа. 그 실천할 수 있는 방법은 하나님을 경외하고 그 명령을 지키는 것입니다. Тэгэхээр үүнийг одоо хэрэгжүүлэх арга нь юу вэ гэхээр Бурханаас имэж түүний тушаалыг дагах явдал юм. 우리는 이것을 분명하게 선포해야 됩니다. Үүнийг бид нар маш тодорхой тунхаглаж байх ёстой. 또한 가르쳐야 됩니다. Бас зааж өгөх ёстой. 또 이 하나님의 명령하신 본분이 이루어지도록 기도해야 됩니다. Бас бидэнд тушаасан энэ үүрэг даалгавар үнэхээр биелэгдэхийн төлөө залбирах ёстой. 디모데 전서 2장을 보시겠습니다. 1-р Тимот 2-р бүлгээс харъя. 디모데전서 2장 자, 2장 1절 2절 1절 2장 2절이요. 2절. 디모데전서 네. 2장 1절과 2절 За, 1-р Тимот 2-ын 1-2.
Юуны өмнө чамайг ятгая чи гуйлд залбирал зууршин залбирал хийгээд талархлаа бүх хүний төлөө бас хаад болон эрх мэдэлтэй бүхний төлөө өргөө. Тэгвэл бид итгэл сүсэгтэй бас хүндлэлтэй тогтун төвшин амьдрах болно. 네. 사도 바울은 이 하나님의 일꾼들에게 첫 번째로 권하는 그 부탁이 기도하라는 것입니다. За тэгэхээр Илч Паул Бурхны ажилчдад тандаа хамгийн түрүүнд хэлсэн заавар зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр залбираа гэсэн байна. 그 기도의 내용은 바로 임금들과 높은 지위에 있는 이 통치자들, 이 지도자들을 위해서 기도하라는 것입니다. За тэр залбирлын одоо объект хэний тухай юуны төлөө залбирах юм бэ гэхээр залбирлын сэдв нь бүх хаад болон эрх мэдэлтэй хүмүүс өөрөөр хэлбэл удирдагч нарын төлөө залбир гэсэн байна. 그 통치자들이 하나님의 명령하신 그 요구대로 하나님의 공의와 정의를 실행할 수 있도록 기도하는 것입니다. Тэгээ ялангуяа тэр хаад болон эрх мэдэлтэй хүмүүсийн төлөө яг юу гэж залбирах вэ гэхээр тэр хүмүүс тэр удирдагч нар Бурхны тушаасан тэр үүрэг даалгаврын дагуу Бурхны зөв шударга ёсыг хэрэгжүүлдэг байхын төлөө залбирах хэрэгтэй. 그래서 하나님의 백성들이 고유하고 평안한 생활을 누릴 수가 있다는 것입니다. За тийм бол Бурхны ард түмэн хүндлэлтэй тогтун төвшин амьдарч чадна гэсэн юм. 네, 이것이 우리 구주 하나님 앞에 선하고 받으실 만한 일이라는 것입니다. Энэ нь бол бидний аврагч Бурхны мэлмид сайн бөгөөд тал амчтай юм аа. 우리 하나님의 교회 일꾼들이 교회가 통치자들을 위해서 기도하고 통치자들이 하나님의 공의를 정의를 이 땅에 실현시키면 우리의 기도로 말미암아 모든 사람이 그 혜택을 누릴 수가 있다는 것입니다. Тэр Бурхны ажилчид бид нар бас Бурхны чуулганууд хэрвээ энэ удирдагч нарынхаа төлөө тэр удирдагч нар Бурхны зөв шударга ёсыг хэрэгжүүлдэг байхын тулд залбирах юм бол за тэгээд тэр удирдагч нар бас тэр зөв шударга ёсыг хэрэгжүүлэх юм бол бид нэр төдийгүй итгэгч бас хүмүүс ч гэсэн бүгдээрээ энэ төлөв төвшин амьдарч тэр бидний залбирлын тэр үр шимийг үртэж чадах юм аа. 예, 그리고 성경에서 말하는 미시파트, 하나님의 공의는 여러 가지 또 다른 그 뜻을 포함하고 있습니다. Таман мишпат буюу энэ зөв шударга ёс гэсэн энэ үг нь бол Библиэр бас өөр олон утгыг илэрхийлдэг. 바로 그 사회적인 약자나 과부나 고아에 대한 그 지속적인 돌봄과 그들의 정당한 권리를 보장하는 것을 강조한다는 것입니다. Энэ мишпат буюу шударга ёс, Бурхны шударга ёс гэдэг утга санаанд бас юу багтдаг вэ гэхээр одоо үндсэн өрөөсөн, бэлэвсэн ч юм уу эсвэл бол энэ нийгмээс гадуурхагдсан, шовдрлогдсон тэр хүмүүсийн байнга одоо өргөж тэтгэх болон тэдний эрхийг хамгаалах гэсэн утга бас багтаж байдаг. 또 구약의 레위기 24장 22절에도 그렇게 미시파트라고 기록되어 있습니다. Леви номын 24-ийн 23-절 예, 뭐 레위기 24장 22절이죠. 24-ийн 22 дээр бас энэ та нарт нэг л журам байх ёстой гэсэн байна. Гадныханд шоугалуудын швэ та нарт нэг л журам байх ёстой учраас та нарын бурхан эзэн би билээ гэж хэлмээр гэсэн. Энд болохоор журам гэсэн байна. Энэ нь бас мишпат гэдэг үгээр илэрхийлэгдсэн байдаг. 또
신명기 1장 16절과 17절에도 미시파트 하나님의 공의를 말하고 있습니다. За гид хөл намын 1:16 17 дээр ч гэсэн за та нар хүмүүсийн орондох хэргийг зөв шүү гэсэн байна. За та нар тийгүүр шүүх бол бурхны хучир гэх мэтчлэн одоо шүүх гэсэн үг байна. Энэ нь ч гэсэн мишпат гэдэг үг байдаг. 자, 이 미시파트는 본토인들에게나 또 외국인들에게도 동일하게 공평하게 적용된다는 것입니다. За тэгээ энэ мишпат нь болохоор тэр нутгийн хүмүүст ч гэсэн мөн харьяас ирсэн гадны хүмүүст ч гэсэн яг адилхан одоо тэгш үйлчилж хэрэгжиж байх ёстой. 재판할 때도 본토인이나 외국 사람에게도 동일하게 공평하게 정의롭게 판결을 해야 된다는 것입니다. Альва хэргийг асуудлыг шүүхтэй ч гэсэн тэр шүүлт нь болвол одоо гадны хүнч бай, өөрийн хүнч бай ерөөсөө ялгуурлахгүйгээр яг үнэн зөвөөр эрх тэгш шүүж явах ёстой. 또한 미시파트는 권리에 대한 책임과 의무도 강조합니다. За мөн мишпат гэдэг энэ үг нь болохоор тэр эрх мэдлийг дагалдсан хариуцлагыг бас шаардаж байдаг. 그래서 미가서에서는 특별히 이 미시파트 하나님의 공의와 정의를 실천하는 일에 아주 강조하고 있는 성경책입니다. Тэгээ ялангуяа одоо өнөөдөр бид үзэж байгаа Мика номын 3 дугаар бүлэг болвол энэ удирдагч нараас тэр мишпат буюу бурхны тэр шудраг ёсыг маш одоо хүчтэй шаардаж байгаа ийм бүлэг юм аа. 이 하나님의 공의와 정의가 잘 통치자들을 통해서 실현될 때 많은 그 외국 사람들도 그 나라를 신뢰하고 그 나라를 이제 믿게 됩니다. За ингэж бурхны энэ зөв шудраг ёс үнэхээр одоо зүй зохистойгоор хэрэгждэг тэр шудраг ёс тогтсон тийм улс орн байх юм бол гадныхан ч гэсэн гадаад улс орнууд ч гэсэн тийм улс орнд бол итгэл хүлээлгдэг байгаа. 그래서 그 나라의 국이 그 나라가 세계 만방에 이렇게 그 가치가 높아가고 그 나라의 국위가 올라갑니다. За тэгснээрээ тухайн улсын нэр хүнд олон улсын тавцанд ч гэсэн одоо өндөрт өргөгдөж тэр улсын олон улсад эзлэх байр суурьч гэсэн маш дээгүүр байр суурийг эзэлдэг байгаа. 그리고 많은 그 공의로운 그 사업가들은 기업가들은 그 나라에 투자하기를 원합니다. За тэгээд одоо бурхны тэр зөв шударгыг баримтлагдаг шудраг одоо бизнесмэнүүд худалдааны эрхлэгчид тийм ээ ийм хүмүүс ч гэсэн тийм одоо шудраг яс тогтсон шудраг ясыг хэрэгжүүлдэг тийм улс оронд одоо их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхийг хүсдэг. 네, 하나님의 공의와 정의가 실현되는 그리고 권리의 책임과 의무가 실행되는 그러한 나라에는 결국 하나님이 축복이 임합니다. бурхны зөв шудраг яс тогтсон бас эрх мэдлийг дагсан хариуцлага тооцож чаддаг тэр хариуцлагаа үүрч чаддаг тийм улс орныг ч гэсэн бурхан асар ихээр ивэж ирүүж өгдөг. 나는 몽골이 그러한 나라가 됐으면 좋겠다고 생각하고 기도합니다. Би ч гэсэн Монгол улсыг тийм улс болоосой гэж үргэлж залбирч байдаг. 그래서 하나님의 축복 가운데 행복하게 사는 몽골이 되기를 우리는 기도하고 있습니다.
Бурхны ивэл ерөөл донд одоо бүх хүмүүс нь аз жаргалтай амьдардаг тийм улс орн болоосай гэж бид нар бүгдээрээ залбирч байдаг. 자, 오늘 미가서 3장 2절을 읽어보시기 바랍니다. За эргээд Мика ном руугаа очие. 3-ын 2 дугаар эшлэг уншъя. 자, 2절부터는 Та нар 이 통치자들의 그 악행에 대해서 생생하게 드러나고 있습니다. За 2 дугаар бичлээс эхлээд харах юм бол тэр удирдагч нарын тэр хором муу бузар булай тэр үйлсийг маш одоо тодорхойгоор дэлгэрэнгүй хэмж өгүүлсэн байгаа. 자, 2절과 3절은 그 미가 당시 이스라엘의 통치자들, 남유다의 통치자들이 그 잔인한 악행, 그 악행이 묘사되고 있습니다. 2 3 дугаар эшлэл дээрээс харах юм бол Микагийн үед одоо улс орныг удирдах байсан, өмнөд Юдаг удирдах байсан удирдагч нарын тэр одоо харгас хэрцгий бузар муу үйлс болгоныг нь бичсэн байна. 자, 2절 읽어보세요. За 2 дугаар эшлэгийг уншъя. Та нар сайныг үзэн ядаж мууг хайрлан арт түмний минь арсыг өвчиж арга яснаас нь махыг нь мүлждгөө. 자, 이 통치자들이 선을 미워한다는 것입니다. 선을 미워한다고 이렇게 미가는 경고하고 있습니다. 선을 미워한다. За энд харах юм бол тэр гэр захирагч нар сайныг үзэн яддгаа гэж хэлсэн байна. 선을 미워하고 오히려 악을 기뻐한다는 것입니다. Та сайныг үзэн яддаг хэрнээ мууг хайрладаг гэсэн байна. 네, 하나님의 공의는 악을 미워하고 선을 사랑하는 것이 하나님의 공의와 정의입니다. Тэгээ Бурхны зөв шударга ёс бол харгууны эсрэг сайныг хайрлаж мууг үзэн яддаг байгаа. 근데 이스라엘의 통치자들, 지도자들은 오히려 선을 미워하고 악을 기뻐한다는 것입니다. Тэгэхээр Израилийн Юдагийн удирдагч нар болохоор яг эсрэгээрээ Бурхны тэр шударга ёсноос эсрэгээрээ сайныг нь үзэн ядаад мууг нь хайрладаг. 그리고 자기 백성들이 가죽을 벗기고 그 뼈에서 살을 뜯어 먹고 그다음에 뼈를 꺾고 다지기를 냄비 오석 가운데 담을 고기처럼 한다는 것입니다. Тэгээд тэд нар яадаг вэ гэхээр одоо сайныг үзэн ядаж мууг хайрлахдаа юу хийдэг вэ гэхээр ард түмнийхээ арсыг өвчөж арга яснаас нь махыг нь мүлждэг гэж байна. Бас Бурхны ард түмний махыг идэж арсыг нь хуулан ясыг нь хугалж тогоо савндах мах адил тэднийг хэрчдэгэ. 자, 이 구절은 당시 지도자들의 극단적인 악행을 지적하는 일종의 비유입니다. За энэ ишлүүдээр гарч байгаа энэ өгнүүд болохоор тухайн үеийн одоо удирдагч нарын үйлддэг байсан тэр бузар булай үйл хэрэгүүдийг одоо илэрхийлсэн, зүйрлэж илэрхийлсэн үг юм аа. 사람들이 고기로 음식을 만들 때 고기의 가죽을 벗기고 살을 다지며 뼈를 발라내듯이 당시 이스라엘 지도자들이 연약한 백성들을 이렇게 잔인하게 다루고 있다는 것을 보여주는 것입니다. За хүмүүс одоо хоол одоо амтан нядлаад те мал одоо нядлаад түүгээрээ хоол хийж идэхдээ яг л ингэж арсыг нь өвчөөд махыг нь яснаас нь салгаад те тэгээд ингэж одоо эвдэлж янзалж иддэгтэй адилхан тухайн үеийн удирдагч нар тэр сул дорой арт түмнээ яг л ингэж мүлждэг, ингэж дарангуйлдаг байсан гэсэн. 자, 4절을 읽어주시기 바랍니다. 4절. За 4-р эшлэл уншъя. Тэгээд эзэн үд хашгирдаг тиймээс тэрээр эс хариулнаа. Муу муухай зүйлийг тэд үлдсэн тул тэр цагт тэрээр нүрээ тэднээс нуунаа. 네, 4절은 이스라엘 지도자들의 악행에 대해서 하나님이 어떠한 징벌을 내리시는가
그 징벌의 구체적인 내용이 나옵니다. За, дөрөвдүгээр ишлэл болохоор тэр бузар булаа зүйлийг хийж байгаа удирдагчдын эсрэг эзэн одоо ямар одоо хариу үйлдэл үзүүлдэг, ямар одоо шийтгэл үзүүлдэг юм бэ гэдгийг хэлсэн байна. 그 지도자들의 악행에 대한 첫 번째 징벌은 아, 그들이 부르짖을지라도 아무리 하나님 앞에 간절하게 부르짖을지라도 하나님이 응답하지 않겠다는 것입니다. За, тэр удирдагч нарын тэр бузар булаа муу муухай тэр үлсхийн төлөө эзэн нэгдүгээрт ямар шийтгэл өгдөг вэ гэхээр тэр удирдагч нар хичнээн эзэн рүү хандан хашгирлаач гэсэн ерөөсөө хариулдаг вэ гэж байна. 두 번째 징벌은 하나님의 얼굴을 가리신다는 겁니다. За, хоёр дахь шийтгэл нь болохоор эзэн бурхан тэдээс нүрээ нуудгаа, нүрээ буруулдгаа гэж байна. 하나님이 그들에게 하나님의 얼굴을 가리신다는 것은 바로 하나님의 자비와 긍휼을 베풀지 않겠다는 것입니다. Тэгээ бурхан одоо нүрээ нуунаа, нүрээ буруулнаа гэдэг бол тэр ерөөсөө өршөөл инэрлээ одоо үзүүлэхгүй гэдгийг илэрхийлж байгаа юм аа. 그것은 바로 그들의 죄악에 대해서 하나님이 반드시 엄하게 하나님이 심판하시겠다는 뜻입니다. Тэгэхээр нэгэнд өршөөл инэрлээ үзүүлэхгүй гэдэг чинь тэднэрт бол ямар ч өршөөлгүйгээр тийм хатуу шийтгэлийг оноох болно гэсэн үг юм. 자, 두 번째 대지 거짓 선지자들의 탐욕. За, хоёр дахь сэдэв маань болохоор хуурамч иш үзүүлэгчдийн шунал гэсэн байгаа тийм. 네, 5절부터 7절입니다. 5-аас 7 дугаар ишлэл. 5절 읽어보세요. 5 дугаар ишлэл бишээ. Ард түмнийг төөрөгдүүлдэг иш үзүүлэгчдийн талаар эзэн ийхүү альдаж байна. Өмх хоол хазуулсан хүнд амар амгалан гэж хашгирдаг. Аманд нь юм хийгээгүй хүнтэй тэд дайн зарлтгаа. 자, 이 두 번째 대지는 말이죠. 이 거짓 선지자, 거짓 예언자들의 그 탐욕에 대해서 이렇게 묘사하고 있습니다. За, энэ хоёр дахь энэ хэсэгт болохоор тухайн үед байсан тэр хуурамч иш үзүүлэгчдийн дотор байсан тэр богширсан байсан шунал гэж юу вэ? Тэр шунлын талаар өгүүлсэн байна. 자, 이 거짓 선지자의 특징인 하나님의 백성들을 미혹한다는 것입니다. Энэ хуурамч иш үзүүлэгчдийн онцлог гэвэл хамгийн түрүүнд одоо бурхны ард түмнийг төөрөгдүүлдэг байгаа. 그들이 어떻게 하나님의 백성들을 미혹합니까? Бид нэр бурхны ард түмнийг яаж төөрөгдүүлдэг байсан бэ? 자기들에게 물질을 많이 바치면 하나님이 복을 주신다고 미혹하고 있는데. Ард түмнийг яаж төөрөгдүүлдэг байсан бэ гэхээр одоо өөрсдөө тэр хурамч иш үзүүлэгчдэд л тахил их өргөөд ах юм бол өргөл барьц өгөөд ах юм бол бурхан та нарыг өрөөнөө, та нарыг сайн сайхан байлганаа гэж тэгж хуурч хэлдэг байсан. 그리고 자기들에게 물질을 바치지 않으면 하나님의 저주가 임한다고 미혹하는 것입니다. Тэгээ хэрвээ өөрсдөд нь юм өгөхгүй бол өглөг барьц өгөхгүй бол бурхан та нарыг хараана гэж айлгдаг байсан. 예, 이스라엘 백성들을 하나님의 백성들 이렇게 물질을 가지고 미혹하고 있습니다. Тэгэхээр ийм одоо материалын зүйлээр ард түмнийг төөрөгдүүлдэг, уруу татдаг байсан байна. 이런 특징은 오늘날 그 거짓 이단, 그 이단의 교주들, 그 이단들의 특징을 보여주고 있습니다. Өнөөдөр гэх юм бол одоо элдвийн гаж урсгалууд байгаа тийм ээ. Тэр энэ гаж урсгалуудын тэр толгойлогч нар тэр тэргүүнүүд нь одоо тэр гаж урсгалдаа хүмүүсийг яаж мэхэлж төөрөгдүүлж уруу татаж оруулдаг вэ гэдэг тэр одоо дүр төрхийг нь тэр байдлыг нь яг харуулж өгч байгаа. 그 이단들은 하나님의 백성들을 물질로 미혹하는데 바로 이와 같은 방법을 오늘날에도 사용하고 있다는 것입니다. Гаж урсгалынхан бол бурхны ард түмнийг бол
үргэлж одоо материалын зүйлээр ингэж уруу татаж өөрсдөө ургуулдаг шүү дээ. Тэгээд тэр өнөөдөр ч гэсэн яг ийм байдлаар материалын зүйлээр одоо айлгах юм уу, сүрдүүлэх эсвэл худлаа одоо ерөөл амлаж тийм ээ. Тэгэж материалын зүйлээр дамжуулан уруу татаж өөрийнхөө таалд оруулдаг байгаа. 자, 그래서 이 거짓 선지자들은 하나님의 백성들에게 물질을 많이 바치면 복을 받을 것이다. 하나님의 평강이 있을 것이다. 복을 빌어줍니다. Тэгээд энэ үеийн одоо урамш иш үзүүлэгчид ч гэсэн бурхны ард түмнийг ингэж төрөвдүүлж хэрвээ надад юм өгөх юм бол надад өргөл барьц их өгөх юм бол та нар бурхнаар өрөөгдөн амар амгалан амьдрах болно гэж бодлоо ярьдаг. 그러나 그 입에 무엇을 채워주지 아니하면 그 물질을 바치지 않으면 그러한 자에게는 전쟁을 선포한다고 합니다. 전쟁을 준비한다고 합니다. Харин аманд нь юм хийгээгүй хүнтэй тэг дайн зарлдаг гэсэн юм тийм. Өөрөөр хэлбэл өөрт нь өглөг барьц өгөөгүй юм өгөөгүй одоо гарын цайлгаагүй ч гэдэг юм. Тэгэх юм бол тийм хүмүүстэй дайн зарлдаг. 전쟁을 준비한다는 것은 저주한다. 고통이 있을 것이다. 물질을 바치지 않으면 저주를 받을 것이다. 사업에 큰 손해가 있을 것이다. 큰 실패가 있을 것이다. 이렇게 겁을 주고 이렇게 협박한다는 것입니다. Тэг дайн зарладаг гэсэн нь юу гэсэн үг вэ гэвэл одоо нөгөө айлгаж сүрдүүлдэг гэсэн үг одоо хэрвээ чи надад юм өгөөгүй юм чинь одоо ингээ бурхан чамайг хараанаа. Тэгээд чи одоо өвчин зовлонд баригдан ч гэдэг юм уу гэр орон чинь сөөрнч гэдэг юм уу одоо үр хөвгт ч юм уу юм тохиолдно одоо хийж байгаа ажил чинь сөөрн бизнес чинь нуурн дампуурн үхэл зовлон тохиолдно гэх мэтчлэн одоо айлгаж сүрдүүлдэг. 자, 이러한 거짓 선지자들에게 하나님은 어떠한 징벌을 내리십니까? 6절 읽어보세요. Ийм одоо хоромж иш үзүүлэгчдэд бурхан ямар шийтгэл наасан бэ гэхээр 6 дугаар эшлэл дээр байна. Тиймээс та нарт үзэгдэлгүй шүн мэрэг төлөггүй харанхуй учирнаа. Тиймээс та нарт үзэгдэлгүй шүн мэрэг төлөггүй харанхуй учирнаа. Нар иш үзүүлэгчид дээр шингэж өдөр нь тэдний дээр харанхуй болгосноо. 또 7절도 읽어보세요. Мөн 7 уншия. Үзмэрчид гутам шиг болж мэрэгчид ичих болно. Бурханаас ямар ч хариу ирэхгүй тул тэд үнэхээр бүгд амаа таглах болно. 이 하나님은 거짓 선지자들에 대해서 반드시 이렇게 하나님이 징벌을 내리시는데 우리가 오늘날에도 하나님의 말씀의 뜻을 올바르게 깨달아야 되겠습니다. Тэгэхээр бурхан бол ийм хурамч иш үзүүлэгчдийн дээр энэ мэт ял шийтгэлийг бол гарцаагүй заавал буулгадаг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн бид нар одоо үүнээс анхаарал сэрэмж авч бурханы үгийг маш зөв ойлгож маш зөв зааж дамжуулдаг байх хэрэгтэй. 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 미가서를 공부할 수 있도록 은혜 주신 것 감사합니다. Ариун бурхан миний өнөөдөр ч гэсэн бидний Мика номоос суралцах боломжийг өгсөнд талархаж байна. 하나님의 공의와 정의를 깨달을 수 있도록 저희들에게 지혜를 주시옵소서. Бурханы зөв шударга ёсыг зөв ойлгож ухаарахад та бидэнд туслаарай. 하나님의 공의와 정의를 우리가 실천하며 이것을 가르치고 또 세워나갈 수 있도록 하나님 성령으로 충만케 해 주시옵소서. Бурханы зөв байдал ба шударга ёсыг бид нар өөрсдөө ойлгоод бас өөрсдөө хэрэгжүүлээд цааш нь бусдад бас зааж сургаж чадхад ариун сүнсээр та бидэнд дүүргэж өгөөрэй. 하나님의 미시파트가 항상 우리 사역의 중심이 되게 해 주시옵소서. Бурхан таны тэр мишпат бидний үйлчлэлийн үргэлж төв нь байх болтугай.
우리 통가에게 하나님 건강을 주시고 그 심령에 기쁘고 즐겁게 하시고 하나님의 능력으로 살게 해 주시옵소서. Тунгаатай та хамтаа эрүүл мэндийг нь та сайн хамгаалж өгч таны зүрх сэтгэлийг баяр хөөрөөр дүүргэн өөрийнхөө хүч чадлаар бас дүүргэж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирan гож байна. 자, 네. 계속해서 미가서 3장 두 번째 대지입니다. За бид нар Мика 3 дугаар бүлэг дээр явж байгаа. За тэгээд 2 дугаар хэсэг дээр явж байна одоо. 거짓 선지자들의 탐욕에 대해서 지금 말하고 있습니다. За энэ 2 дугаар хэсэг нь болохоор хуурамч иш үзүүлэгчдийн шунлын талаар өгүүлсэн хэсэг байгаа. 자, 이 거짓 선지자들의 특징은 백성들을 미혹한다고 했습니다. Энэ хуурамч иш үзүүлэгчдийн хамгийн том онцлог бол Бурхны ард түмнийг төөрөгдүүлдэг гэсэн байна. 하나님의 백성들을 물질로 미혹하는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны ард түмнийг эд зүйлсээр, материалын зүйлсээр уруу татдаг. Урам эхэлдэг. 물질만 많이 바치면 하나님의 축복이 오고 평강이 온다는 것입니다. За тэгэл тэр хуурамч иш үзүүлэгч нар юу гэж хэлдэг вэ? Надад л одоо чи өргөл байрцсан өгөөд ах юм бол надад л одоо эд юмс өгөөд ах юм бол Бурхан чамайг юрууж чи ямар амгалан байх болно гэж хэлдэг. 그러나 물질을 자기들에게 채워주지 않으면은 저주하고 하나님이 저주하고 또 큰 고통을 당하고 불행을 당한다고 이렇게 미혹하고 있는 것입니다. Харин надад өргөл барьц өгөхгүй бол эд юмс авчирч өгөхгүй байх юм бол Бурхан чамайг хараана. Бурхан чамд одоо муу зүйл тохиолдуулна, гай гамшиг учруулна гэж ингэж бодлоо ярьж хурам хэлдэг. 이 거짓 선지자들에게는 하나님의 공의와 정의는 전혀 관심이 없습니다. Тэд нэр энэ хуурамч иш үзүүлэгчид бол ерөөсө Бурхны зөвхт байдлыг шудраг ёсныг ерөөсө сонирхдаггүй. 하나님의 공의를 이루는 정직한 하나님의 말씀에는 관심이 없습니다. Тэр зөв байдал шудраг ёсыг тогтоох Бурхны үг, Бурхны үннийг бол тэд огт сонирхдаггүй. 그들에게는 오직 탐욕, 그들의 마음에 탐욕을 채우기 위해서만 급급한 겁니다. Тэд юу сонирхдаг вэ гэвэл зөвхөн л өөрсдийнхөө докторох тэр шунал гэж зүйлийг дүүргэх. Яавал одоо би илүү авах уу? Яавал би илүү одоо идэж уух уу гэсэн тийм л зүйлийг сонирхдаг. 그들이 하나님의 말씀을 이용하는 것은 바로 자신들의 욕심을 채우기 위해서 거짓으로 하나님의 말씀을 이용하는 것. Тэгээд энэ одоо өөрсдийн эрх ашиг, өөрсдийн хүсэл шунлаа дүүргэх энэ явдалдаа бол Бурхны үгийг ашигладаг байна. 오늘날에도 이런 거짓 선지자들, 거짓 일꾼들이, 거짓 그리스도인들이 사방에 이렇게 사방에서 하나님의 백성들을 미혹하고 있습니다. Өнөөдөр ч гэсэн бидний эргэн тойронд өчнөө олон ийм хуурамч иш үзүүлэгчид, хуурамч ажилчид, хуурамч ийм Бурхны ажлыг хийдэг ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд тэд нар болохоор Бурхны ард түмнийг яг л ийм байдлаар ингэж одоо хуурам мэхэлж төрөгдүүлж байна. 하나님의 공의와 정의를 세울 때에 하나님께서는 그들에게 복을 주시고 그들에게 참된 평안을 주시는 겁니다. 다시 말씀해 주세요. 하나님의 공의와 정의를 세워나갈 때 하나님께서는 참된 복을 주시고 평안을 주신다 그 말입니다. Бурхны дээр зөв шудраг ёсыг хэрэгжүүлж тэр зөв шудраг ёсыг тогтоосон цагт л Бурхан жинхэнэ
тэр ерөөл жинхэнэ тэр амар амгалан өгдөг юм аа. 물질에 대해서 이렇게 백성들을 미혹하고 하나님의 공의를 무너뜨리는 이런 거짓 선지자들이 속으면 안 됩니다. 거짓 선지자들 속으면 안 돼요. 미혹받으면 안 됩니다. Тэр ингэж одоо эд юмсаар хуурч мэхэлж тий бурхны тэр зөвхт байдлыг шудраг ёсыг нурааж байдаг ийм хуурамч хүмүүсээс хуурамч иш үзүүлэгчдээс бид нар болгоомжилж тэдэнд ерөөсөө хууртаж арганд нь автаж болохгүй. 자, 그래서 하나님은 그들에게 6절 그들에게 징벌을 내리십니다. Тиймээс бурхан одоо 6 дугаар эшлэлээс харах юм бол тэр хуурамч иш үзүүлэгчдэд шийтгэл онож байна. 자, 첫 번째 징벌은 그들에게 밤을 만나다는 것입니다. 그들이 밤을 만나게 한다는 거예요. Нэг дэх шийтгэл нь болохоор юу вэ гэхээр тэд бол харанхуйтай учирнаа гэж. 이 밤을 만난다는 것은 바로 하나님의 계시를 하나님의 말씀을 받지 못한다는 것입니다. Энэ харанхуйтай учирнаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө бурхнаас тэр үзэгдэл илчлэлтийг авч чадахгүй болно гэсэн үг. 네, 이 세상은 죄악의 밤입니다. 죄악이 관영하는 죄악이 넘치는 캄캄한 밤이라고 했습니다. Энэ дэлхийг бид нар юутай зөөрлөж болохыг гэвэл энэ дэлхиэр тэр чигтээ гим нүглээр дүүрэн харанхуй тийм одоо 거짓 선지자는 하나님의 참된 말씀을 깨닫지 못합니다. харанхуй шүн гэсэн үг юм аа энэ дэлхийн ертөнцийн зүйл. Тэгэхээр энэ хуурамч иш үзүүлэгч нар бол яг л тийм харанхуй шүн тэ адилхан тийм юугүй сүсийн хувьд тийм сохор харанхуй хүмүүс юм. 그래서 그들은 하나님의 계시, 하나님의 말씀을 받지 못하기 때문에 어두움을 만날 것이라고 합니다. Тэд нэгэнт одоо бурхнаас тэр илчлэлтийг авч чадахгүй болох учраас тэд яг л харанхуй шүнтэй адилхан болно гэсэн. 하나님의 말씀을 받지 못하면 이 심령이 어두워지고 캄캄해지고 이 죄악 가운데 우리가 미혹을 받게 됩니다. Ихрээ бурхны үгийг авахгүй, бурхнаас тэр үгийн илчлэлтийг авахгүй явуулах юм бол бидний сүнс хийгээд сэтгэл харанхуйлж тэгээд улмаар бид нар энэ худал хуурмагт амархан автаж хууртдаг болчихдог. 우리 주님은 세상에 빛으로 오셨습니다. Харин бидний эзэн бол энэ дэлхий дээр гэрэл болж ирсэн. 생명의 빛으로 오신 겁니다. Амийн гэрэл болж ирсэн. 그러나 세상은 사망의 이 죄악으로 말미암아 사망의 어두움 가운데 흑암 가운데 빠져 있는 것입니다. Харин энэ дэлхийн ертөнцийн бол гэм нүглийн улмаас тэр харанхуй тэр өхлийн харанхуйгаар божигдсан бүрхэгдсэн байдаг. 자, 그리고 그들은 점치지 못한다고 합니다. Мөн тэднийг мэрэг төлөвгүй болох болно гэж хэлсэн байна. 점치지 못한다는 것은 하나님의 말씀을 애언하지 못한다는 것입니다. За энэ юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр бурхны үгийг иш үзүүлж чадахгүй болно гэсэн үг. 그리고 그들의 거짓 선자 위에는 해가 져서 낮이 캄캄할 것이라고 했습니다. Бас тэр хуурамч иш үзүүлэгчдийн дээр нар шингэж өдөрч гэсэн тэдний дээр харанхуй байх болно гэсэн байна. 낮에도 흑암을 만날 것이라고 했습니다. Гэгээн цагаан өдрөөч гэсэн тэд түнэр харанхуйд тай тулгарах болно. 자, 이와 같이 거짓 선지자들은 하나님의 말씀을 받지 못하기 때문에 하나님의 말씀을 가지고 예언하지도 못하고 그 말씀을 가지고 백성을 바른 길로 인도하지 못한다는 것입니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо түрүүн хэлсэнчлэн
тэд нэр хуурамч иш үзүүлэгч нар болвол бурхны үгийг ч авч чадахгүй болно, илчлэлтийг ч авч чадахгүй болно. Тэгээ тийм учраас ард түмнийг ч гэсэн удирдах дагуулж чадахгүй болно гэсэн үг. 그래서 그들은 7절에 보면 부끄러움을 당한다는 것입니다. Харин 7 дугаар ишлэлээр харин ч тэд нар яах вэ гэхээр гутам шиг болно. 네. 마치 술객, 마술사들이 마술사들 이런 사람들이 수치를 당하여 입술을 가릴 것은 하나님이 응답하지 아니한다고 했습니다. Тэгээ үзмэрчд мэрэгчд гутам шиг болж ичих болно. Тэд бүгдээрээ амаа таглах болно. Учир нь бурханаас тэдэнд ямар ч хариу ирэхгүй. 선견자들이 하나님의 말씀을 받지 못하면 거짓말을 하게 됩니다. Иш үзүүлэгч хүн бурханаас хэрэг үг авч чадахгүй байх юм бол яах вэ гэхээр одоо иш үзүүлэгч юм чинь яг л одоо иш үзүүлээд үг хэлж явах хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл бурханаас тэр үг нь ирэхгүй болчоор дараа нь яах вэ гэхээр худлаа ярьж эхэлдэг. 이 마술사들, 이 술객들은 거짓말, 거짓으로 점을 치고 애언하는 사람들이. Үзмэрчэд, мэрэгчэд, төлөгчд гэдэг бол үргэлж одоо худлаа одоо мэргэлж худлаа одоо үзэж худлаа иш үзүүлж яадаг. 그래서 하나님은 그 거짓 선지자의 거짓된 것을 다 드러나게 하신다는 겁니다. Тэр тэдний тэр хуурамч байдлыг, хуурамч иш үзүүлэгчтэй гэдгийг нь бурхан бүгдэд илчлэх болно гэсэн. 그래서 그들을 부끄럽게 한다는 거예요. Тэгээд тэд нэр ичгүүр гутам шиг болох болно. 네. 그럼 여러분 거짓 선지자의 그 결국은 이렇게 하나님 앞에 징벌을 당하고 심판을 받아서 온 천하에 부끄러움을 당하게 된다는 거예요. Эцэцэс энэ хуурамч иш үзүүлэгчд бол бурханаас ийм одоо яс шийтгэл авч ичгүүр гутам шиг болоод тэгээд бүх одоо дэлхийд даяар ийм ичгүүрт унах болно гэсэн юм. 사도 바울도 이 거짓 선지자들의 결국은 그 행위대로 된다고 했습니다. Дэлж Паулч гэсэн хэлэхдээ тэр хуурамч хүмүүс, хуурамч багш нар, хуурамч иш үзүүлэгчд бол эцэстээ өөрсдийнхөө үйлдэлсний одоо үр дүнг амсах болно гэсэн. 결국 그들은 거짓 행위로 말미암아 처음에는 백성들을 미혹하지만 나중에는 이 거짓된 것이 다 드러나서 수치와 부끄러움을 당하고 멸망을 당한다는 것입니다. Тэд нэр хуурамч иш үзүүлэгчд бол яг анхандаа тэгээд ард түмнийг хуурч мэхэлж сайхан болоод байгаа юм шиг амьдарч исэн боловч эцэстээ тэдний төгсгөл нь ямар хай гэвэл эцэстээ бүхний ичүүр гутам шиг болж тэгээд бурхнаар шийтгүүлж цөөрөх болно. 그래서 우리는 이단들에게 빠져 있는 하나님의 백성들을 우리는 바른 길로 인도해야 됩니다. Тиймээс бид нэр гаж урсгалд автчихад байгаа бурхны тэр хүмүүсийг зөв зам руу нь удирдах дагуулах ёстой. 이와 같이 거짓 선지자, 거짓 일꾼들은 반드시 그 행한 대로 그 거짓으로 말미암아 반드시 하나님이 심판하시고 멸망한다는 것을 우리는 분명히 깨닫고 그것을 전해야 됩니다. Хуурамч хүмүүс, хуурамч багш, хуурамч иш үзүүлэгч нар бол ингэж худал хуурамгаас болоод бурхны шийтгэлийг амсаж эцэстээ зайлшгүй сүрдэг юм аа гэдгийг бид нар өөрөөр санаж сэрэмжилж явах хэрэгтэй. Бас энэ үнийг одоо ийм байдаг юм шүү гэдгийг бусдад зааж сургах хэрэгтэй. 자, 그러면 미가서 3장 세 번째 대지. За цааш нь 3 дугаар хэсэг. 참 선지자 미가의 사역에 대해서 말씀을 Жинхэнэ 증거하겠습니다. Гурдаас нь болохоор жинхэнэ иш үзүүлэгч Микагийн үйлчлэл гэсэн байна. 자, 8절입니다. 8 дахь ишлэл дангаараа тэгэхэд би Яаковт гэмт үйлчлийг нь Израильд нүглийг нь мэдүүлэхийн тулд хүч чадал ба эзний сүнсээр шудраг яс ба эр зоргоор дүүрэн байна. 참 선지자 미가의 사역의 특징을 우리는 반드시
깨달아야 됩니다. Жинхэнэ иш эзүүлэгч Микагийн тэр үйлчлэлийн тэр онцлог нь юу байсан бэ гэдгийг бид нар заашгүй мэдэх шаардлагатай. 하나님의 참된 선지자는 하나님의 영으로 충만한 사람입니다. Жинхэнэ иш эзүүлэгч байд. Бурхны жинхэнэ ажилчин бол эзний сүнсээр буюу ариун сүнсээр дүүрэн байдаг. 이 참된 미가야 선지자의 사역은 첫 번째 하나님의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해졌다고 합니다. Тэгэхээр жинхэнэ иш эзүүлэгч болох Микагийн үйлчлэл нь ямар байсан бэ? Үйлчлэлийн нь онцлог ямар байсан бэ гэхээр эзний сүнсээр хүч чадал шударга яс эзний сүнсээр дамжуулан хүч чадал шударга яс эр зоригоор дүүрсэн байсан. 예, 하나님의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해져야 됩니다. Бид нар ч гэсэн адилхан эзний сүнсээр хүч чадал ба шударгаас эр зоригийг дүүргэн авах ёстой. 두 번째는 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 선포한다는 것입니다. За энэ нөгөө Микагийн үйлчлэлийн онцлогийг ярьж байгаа тийм ээ энэ Солонгос Библиэлд ингээд нөгөө дараал нь арай өөр байгаа. Монгол Библиэлд болохоор энэ саяны эзний сүнсээр хүч чадал шударгаас эр зоригоор дүүрэх гэдэг нь тэр Микагийн жинхэнэ иш үзүүлэгчийн үйлчлэлийн онцлог нь гэд ярьсан тий. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ Яаковт гэмт үйлчлэгийг нь Израильд нүглийг нь мэдүүлэх явдал юм аа. 하나님의 Солонгос 참된 Библиэлд болохоор одоо саяны дараалал эхлээд эзний сүнсээр дараа нь энэ гэм нүглийг нь үйлдүүлэх гэдгээр байгаа юм шиг байна. 하나님의 참된 선지자는 백성들의 허물과 죄악을 드러내어서 그걸 버리게 하는 것입니다. 회개시켜 버리게 하는 거예요. Жинхэнэ иш үзүүлэгчийн одоо хийх ёстой үйлчлэл юу вэ гэхээр Бурхны ард түмэнд тэр гэмт үйлчлийг нь нүглийг нь мэдүүлээд тэгээд тэр гэм нүглийг нь хаюулах явдал юм аа. 하나님의 축복을 가로막는 거예요. 하나님의 영광을 가로막는 것은 물질이 아닙니다. 바로 그들의 죄악, 은밀한 죄악들을 드러내어서 회개시키고 그걸 버리게 해야 됩니다. Бурхны юруулыг, Бурхны алдрыг хааж боож байдаг, халахалж байдаг зүйл бол эд зүйлс биш юм аа. Харин бидний гэм нүгэл байдаг. Тийм учраас тэр гэм нүглийг ойлгуулж, гэмшүүлж, хаюулах нь бол жинхэнэ иш үзүүлэгчийн хийх ёстой үйлчлэл юм. 그래서 야곱의 허물, 야곱은 하나님의 택한 백성이죠. 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 선포하려면, 보이게 하려면 하나님의 영으로 우리가 능력과 정의와 용기로 충만해져야 됩니다. Тэгэхээр энд Яаков, Израиль гэж гарч байгаа. Тэр нэр нь болохоор юу гэж хэлж байгаагаар Бурхны ард түмэн буюу Бурханд сонгогдсон хүмүүсийг хэлж байгаа. Тэгээд тэр Бурхны ард түмэнд гэм нүглийг нь ойлгуулж, мэдүүлж, гэмшүүлж, хаюулахын тулд бид нар эзний сүнсээр болон хүч чадал шударгаас эр зоригоор дүүрэн байх ёстой маа. 우리 하나님의 일꾼들에게 가장 필요한 것이 하나님의 영으로, 하나님의 성령으로 충만해지는 이 일이 반드시 이루어져야 됩니다. Бурхны ажлыг хийдэг Бурхны ажилчдын хувьд хамгийн чухал зүйл бол ерөөсөө Бурхны сүнсээр дүүрэн байх явдал. 그러기 위해서는 우리가 하나님 앞에 회개해야 됩니다. 우리가 우리 죄를 먼저 회개하고
그 죄를 버리고 하나님의 영으로 충만을 받아야 됩니다. Тэгэхийн тулд бид нар өөрсдөө эхлээд гим нүглээ улааж гимшиж тэр гим нүглээ хайж тэгээд тэгсний дараа ариун сүнсээр дүүрээд тэгээд дараа нь бурхны ажлыг хийх ёстой байна. 그래서 우리는 날마다 하나님 앞에 우리 자신이 먼저 죄를 찾아서 그걸 회개하고 버리고 하나님의 영으로 충만함을 받으시기 바랍니다. Тэгэхээр бид нар өдөр бүр бурхны өмнө очиж бурхны өмнө залбирч өөрсдийн дотор байгаа нуугдсан тэр гим нүгэл ахамж тэрийг илчилж тэгээд тэр гим нүглээ хайж бүрэн тэр гим нүглээсээ эргэж тэгснээрээ эзний сүнсээр дүүрэн байх ёстой юм аа. 그래서 하나님의 택한 백성들의 허물과 죄를 드러내서 버리게 함으로써 그들에게 하나님의 축복이 임하게 해야 됩니다. За бүр цаашлаад бид нар бурхны ард түмний гим нүглийг нь мэдүүлж тэгснээрээ тэр ард түмнийг бас гимшүүлж гим нүглээс нь ангижруулж бүр эцэст нь одоо бурхны тэр ёроолыг идэлүүлэх ёстой. 자, 네 번째 대지입니다. За дөрөвдүгээр хэсэг 지도자들의 죄로 에루살렘의 멸망을 경고하는 내용입니다. удирдагч нарын гим нүглээс болж Иерусалим сүрнэ гэдгийг Иерусалим сүрэх тухай сануулга байгаа. 9절부터 12절까지입니다. За 9-с 12 баршлал. 9절을 읽어보세요. Хэсэг 9-р ишлээ барьшээ. Шудраг ясыг жигшиж, чигт шулуун болгоныг мушигдаг Яаковын гэрийн тэргүүлэгчид Израилийн гэрийн заврагч та үүнийг сонсцгооно уу? 자, 여기 9절에는 당시 미가 선지자 당시에 이스라엘의 또 유다의 지도자들의 특징이 나옵니다. Энэ 9-р ишлэлдэр болохоор Микагийн үйлчлүүлсэн тэр үед Яаковын гэр Израилийн гэрийг захирч байсан. Өөрөөр хэлбэл Израилийн удирдагч нарын онцлог нь юу байсан бэ? Тэр яадаг байсан бэ гэдгийг тодорхой илэрхийлсэн байна. 미가서 3장 앞에도 나와 있듯이 당시의 타락한 지도자들의 특징은 선을 미워하고 악을 기뻐한다는 것입니다. 뭐 어디요? 미가서 3장 그 2절 2절요? 네, 2절에 보면 나오잖아요. 아하. За нөгөө 2-р ишлэл дээр ч гэсэн тийм ээ хэлсэн байгаа та нар сайныг үзэн ядаж мууг хайрладаг гэсэн байна. удирдагчдад хэлсэн. 그래서 여기 9절에도 다시 한번 이 타락한 지도자들의 그 특징이 또 여기 반복해서 나옵니다. Энэ 9-р ишлэл дээр ч гэсэн тэр ялцарч зогссон удирдагчид ямар шуухан байсан бэ гэдгийг дахин илэрхийлж хэлж байна. 자, 정의를 미워한다는 거예요. 정의를 미워한다. За энэ 9-р ишлэлээр нь болохоор түрүүнд болохоор сайныг үзэн ядаж мууг хайрладаг гэсэн тий. Одоо энэ 9-р ишлэлээр болохоор шудраг ясыг жигшиж чигт шулуун болгоныг мушигдаг гэсэн. 네, 이 정의를 미워하는데 어떻게 정의를 행할 수가 있겠습니까? Ингэж нэгэнт шудраг ясыг жигшиж байгаа юм чинь яаж тэд шудраг ясыг хэрэгжүүлж чадах вэ? 정의를 사랑하고 이 정의를 우리가 간절히 원해야 행할 수 있는 거 아닙니까? Шудраг ясыг хайрлаж байж, шудраг ясыг хэрэгжүүлж, шудраг ясыг ёсонд тэмүүлж ээж л бид нар шудраг ясыг тогтооно үсттэй. 이들은 정의를 미워하고 선을 미워하고 악을 사랑한다는 것입니다. Гэтэл энэ удирдагч нар болохоор шудраг ясыг жигшдэг, сайныг үзий яддаг.
гэж байгаа. 우리는 진리를 사랑하고 이 불의를 미워하는 그런 일꾼들이죠. 진리를 사랑하고 불의를 미워해야 돼. Бид нар болвол харин үннийг хайрлаж зөвхт бусыг үзий яддаг, жигшдэг тийм одоо Бурхны ажилчид болох ёстой. 자, 이들은 정직한 것을 굽게 한다고 했습니다. Цааш нь бас чигч шулуун болгоныг мушигдаг гэсэн байгаа. 이 굽게 한다는 것은 정직한 것을 결국은 미워하는 것이고 이것을 파괴하는 것입니다. Чигч шулууныг мушигдгаа гэж юм. Тэгэхээр энэ бол одоо бас л шулуун шудраг тий зүйлийг мушгин гуйвалдгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл үннийг мушгин гуйвалдгаа гэсэн үг. 자, 이것은 참 하나님 앞에 큰 죄악이죠. Энэ бол Бурхны өмнө мэдээж асар том нүгэл. 자, 두 번 10절 한번 봅시다. 10절. За 10 дугаар ишлэл. Та нар Сионыг цусаар Иерусалимыг гажуудлаар босгодгоо. 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하는도다 했습니다. Сионыг цусаар Иерусалимыг гажуудлаар барьж босгодгоо. 이 시온 예루살렘을 말하는 거죠. Сион гэдэг бол Иерусалимыг хэлж байгаа. 죄악으로 건축한다. 죄악으로. Өөрөөр хэлбэл одоо гим нүглээр энэ тэр Иерусалим хотыг та нар барьж байгуулж байна. 여기서 이 지도자들은 바로 이 정치적인 통치자들과 이 종교적인 지도자들을 다 포함하는 것입니다. За энэ удирдагч захирагч нар гэж хэлээд байгаа энэ хүмүүс бол ерөөсөл бүхэл тэр салбарын удирдагч нар тий улс төрийн удирдагч, шашны удирдагч бүгдийг нь хэлж байгаа. 이 타락한 통치자들과 또 타락한 종교 지도자들이 서로 이렇게 죄악을 쌓는다는 것입니다. Тэр улс төрийн ялзар завхарсан тэр улс төрийн удирдагчид, улс төрчид ялзар завхарсан шашны одоо тэргүүнүүд гэх мэтчлэн энэ тэд нар хоорондоо одоо үгсэн хэлэлцэж тэр гим нүглийг үлдэж байдаг бузар муу төлөвлөж байдгаа гэсэн үг. 이 공의와 정의로 예루살렘을 건축해야 되는데 이 죄악으로 건축하고 있다. 이 얼마나 참 비참한 그러한 참 하나님의 그런 책망입니까? 얼마나 비참한 거예요. 목사님 다시 말씀해 주실래요? 그 인터넷이 예루살렘을 죄악으로 건축한다는 것은 아주 비참한 것입니다. За тэр Иерусалимыг ингэж гим нүглээр барьж босгоно гэдэг бол үнэхээр Бурхны ард түмний хувьд бол байж болшгүй аимшигтай гим нүгэл юм. 여러분 하나님의 교회는 하나님의 의와 공의로 세워나가는 것입니다. Бурхны чуулган гэдэг бол Бурхны шудраг ёс зөвхт байдлаар босгон байгуулагдчих ёстой. 그러나 거짓 선지자들, 거짓 일꾼들은 죄악으로, 탐욕으로 교회를 세워나가고 있습니다. Тэгэл тэр хуурамч удирдагч нар, хуурамч иш үзүүлэгчид болохоор шунал тачаал болон худал хурамгаар барьж босгодог байгаа. 여러분 하나님의 교회는 진리의 기둥과 터라고 했습니다. 하나님의 교회는 진리의 기둥과 터라고 했어요. Бурхны чуулган болвол үнний баган суурь гэж хэлсэн байгаа. 이와 같이 타락한 지도자들과 타락한 종교 지도자들이 서로 손을 잡고 예루살렘을 죄악으로 쌓고 있는 것입니다. Тухайн үеийн удирдагч нар бол ингэж одоо ялзарч завхарсан улс төрчид ялзарч завхарсан шашны тэргүүнүүд хоорондоо үсрэж Иерусалимыг одоо тэр чигт нь одоо тэр гим нүглээр
сум байгуулж байсан байна. Барьж 아. байгуулж байсан байна. 11절 한번 읽어보세요. 11-р эшлэл. Тэргүүн нар хахуул аван шүүж, тахилч нар нь хөлсөөр зааварчлан, иш үзүүлэгчд нь мөнгөний төлөө мэргэлдэг. Тийм байдлаар тэд эзэнд түшиглэн бидний дунд эзэн байгаа биш үү? Бидэн дээр гай буухгүй гэж хэлдэг. 이 11절은 통치자들과 종교적인 지도자들의 그 악행, 그 타락한 그 악행이 구체적으로 여기에 명시되고 있습니다. Энэ 11-р эшлэл дээр одоо улс орны тэргүүн нар буюу тэр захирагч нар болон шашны удирдагчдын одоо тэр бузар булай үйлдэлийн талаар бас тодорхой өгсөн байна. 자, 타락한 정치 통치자들은 뇌물을 위하여 재판한다고 했어요. За тэр ялзар завхарсан тэргүүн нар нь болохоор хахуул авч шүүдгээ гэсэн. 하나님의 공의를 위해서 재판을 해야 되는데 뇌물을 위해서, 자기 욕심을 위해서 재판하는 거예요. Тэгэхээр бурхны уул нь тэр тэргүүнүүд захирагч нар гэдэг бол бурхны тэр шудраг ёсны дагуу зөв шүүх ёстой байтал тэд нар тэгдэггүй харин хахуул авч шүүдэг гэсэн байна. 또 이 제사장, 이 타락한 제사장들은 싹을 위해서 교훈한다고, 싹을 위해서 하나님의 말씀을 가르치는 거예요. Өөрөөр хэлбэл өөрсдийнхөө шунлын төлөө хахуул авч шүтгээ. Тэгвэл шашны удирдагчид нь яадаг гэсэн бэхээр тэд нар хөлс авч заавар зөвлөгөө өгдөг гэсэн байна. 우리는 하나님의 영광을 위해서 말씀을 가르쳐야 되는데 이 타락한 제사장들은 자신들이 받는 그 보수, 싹을 위해서 이렇게 물질을 위해서 교훈한다는 것입니다. Уул нь бол бурхны ажилчид гэдэг бол бурхныг алдаршуулахын тулд зааж зөвлөдөг, сургадаг тийм хүмүүс байх хэвээр. Гэтэл энэ хуурамч шашны удирдагчид болохоор хөлс авч зааж зөвлөдөг, бурхны үгийг зааж өгдөг байсан байна. 또 타락한 선지자들은 돈을 위하여 점을 친다고 했습니다. За тэр завхарсан иш үзүүлэгчд нь болохоор бас мөнгөний төлөө мэргэлдэг гэж байна. 이 점을 친다는 것은 돈을 위해서 하나님의 말씀을 이용한다는 거예요. Мөнгөний төлөө мэргэлдэг гэдэг нь болохоор мөнгөний төлөө бурхны үгийг ашигладаг гэсэн үг юм. 그러면서 이들은 한결같이 여호와를 우리가 의뢰한다. 또 여호와께서 우리 중에 계시지 않느냐. 우리와 함께 하신다. 이 거짓말로 백성들을 미혹한다는 겁니다. Тэгээ ийм одоо бузар булаа зүйл хийж явдаг хэрнээ тэд нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр бурхан бидний дунд байгаа штэ. Тийм болохоор бидэн дээр ямар ч гай зовлон буухгүй гэж ярьж байдаг байна. 그러면서 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하고 이렇게 자신만만하게 이렇게 외치는데 이것은 다 거짓말입니다. Тэгээд тэд нар өөрсдөө маш итгэлтэйгээр тэгж бидэн дээр гай зовлон буухгүй гэж хэлдэг байсан. Боловч энэ нь болохоор бүгд бодол хуурмаг зүйл юм аа. 자, 이 타락한 지도자들과 타락한 종교 지도자의 특징은 여기 보면 세 가지로 우리가 본문에서 볼 수 있습니다. Тэгэхээр энэ сайн уншсан хэсгээс дээр ялзар завхарсан захирагчид болоо ялзар завхарсан шашны удирдагч нарын онцлог гэх юм бол 3 онцлогийг бид нар эндээс харж байна. 뇌물을 위해서. 첫 번째, 뇌물을 위해서. Нэгдүгээрт нь болохоор хахуул авдаг. 두 번째는 싹을 위해서. Хоёрт нь болохоор хөлсөөр ажилдаг. 세 번째는 돈을 위해서. Гуравт нь мөнгөний төлөө ажилдаг. 이 당시에 타락한 지도자들의 그런 정신 사상과 그들의
그 그들의 그 일의 목적, 그들의 그들의 사역의 목적, 오로지 욕심 채우기 위해서 하는 겁니다. Тухайн үеийн тэр ялзар завхарсан удирдагч нарын тэр сэтгэлгээ тэгээд тэр одоо бурхны ажлыг хийж байгаа тэр зориг санаа энэ бүхэн үнэхээр худлахуурмаг байсан. Зөвхөн тэд нар бурхны алдрын төлөө биш зөвхөн өөрсдийн эрх ашигын төлөө байсан гэдгийг харуулж байна. 그러면서 여호와를 우리가 의지하자. Бид 하나님이 우리와 эсрэг 함께 계시지 않느냐. 재앙이 우리에게 임하지 않는다. 이게 거짓말로 백성들을 미혹하는 것입니다. эцэг хэрний аман дээр болохоор бид нар эзэнд түшгэлдэгэ эзэн бидний дунд байгаа бидний дээр гайхамшиг буухгүй гэх мэтчлэн ярьж идэг. Тэгээд энэ бүхэн нь бол арт түмнийг хуурам эхэлсэн худал үс байсан. 자, 12절 읽어보세요. 12 дугаар эшлэл. Тиймээс та нараас болж Сион талбай мэт хагалагдаж Ерүслим сүрч өргөөний уул нь модод өндөрлгүүд адил болно. 이러므로 이 타락한 지도자들, 그다음에 타락한 종교 지도자들의 악행으로 말미암아 시온과 예루살렘이 하나님의 심판으로 완전히 멸망한다는 거예요. Тиймээс гэж эхэлж байна тийм ээ. Энэ нь юу гэсэн үг гэхээр энэ одоо урдах ишлүүдээр гарч исэн. Тэр хуурамч бишээ ялзарч завхарсан удирдагчид, ялзар завхарсан шашны удирдагч нараас болоод тэдний бузар булай тэр муу мухай үлсэс болоод Сион буюу Ерүслим бурхны шийтгэлийг хүртэж бүрмөсөн сүрэх болно гэдгийг илэрхийлж байна. 자, 우리는 참 미가 당시의 그 타락한 시대보다 더 타락한 시대에 우리는 살고 있습니다. Өнөө үед бол бид нэр ч гэсэн өөрсдөө Микагийн үеийнхээс ч илүү ялзарч завхарсан цаг үед амьдарч байна. 자, 이런 타락한 시대에 우리가 미가 선지자처럼 하나님의 사역을 잘 감당하려면 무엇이 필요합니까? Тийм одоо ялзарч завхарсан цаг үед нөхцөл байдал донд бид нар иш үзүүлэгч Мика шиг өөрсдийнхөө хүлээсэн үүрэг даалгаврыг биелүүлэх тулд Бурханаас өгсөн тэр ажлыг хийхин тулд хамгийн чухал нь ямар яах ёстой вэ? 바로 오늘 미가서 3장의 그 핵심적인 그 말씀은 8절입니다. 8절. Тэгэхээр энэ Мика 3 дугаар бүлгийн хувьд бол хамгийн гол түлхүүр ишлэл нь бол 8 дугаар ишлэл байгаа. 이 8절의 말씀이 평생 우리 사역의 원동력이 되시기 바랍니다. Энэ 8 дугаар ишлэл үнэхээр бидний насан туршид бидний одоо хийх тэр үйлчлэлийн гол одоо хөдөлгөх хүчин болоосай гэж хүсэж байна. 오직 나는 여호와의 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만해져서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라. 이것이 바로 참된 미가 선지자의 사역입니다. Тэгэхэд би Яаковт гэмт үйлчлэгийг нь Израильд нүглээг нь мэдүүлэхийн тулд хүч чадал ба эзний сүнсээр шудраг ёс ба эр зоригоор дүүрэн байна. 다 같이 한번 8절, 다 жинхэнэ 같이 한번 8절 한번 큰 소리로 одоо иш үзүүлэгчийн одоо үйл хэрэгтэй баримтлах ёстой чиг баримтлал байна. Тэгээ 8 дахь ишлэлийг бүгдээрээ хамтдаа чамдуугаар нэгэн зэрэг уншия. 3 Тэгэхэд би Яаковт гэмт үйлчлэгийг нь Израильд нүглээг нь мэдүүлэхийн тулд хүч чадал ба эзний сүнсээр шудраг ёс ба эр зоригоор дүүрэн байна. 아멘. 아멘이십니까? Амен уу? 아멘. 오늘은 여기까지 마치겠습니다. За өнөөдөр ижилдээ ингээд дуусгая. 여러분 미가서는 하나님의 공의와 정의를 외치는 참된 선지자
미가의 사역이 우리들에게 큰 울림이 될 것입니다. Өнөөдрийн үзэн энэ Микагаар дамжуулж тийм ээ тухайн үедээ Бурхны жинхэнэ зөвд шудраг ёсыг тунхагладаг байсан түүний төлөө дуу хоолойгоо зориулдаг байсан иш үзүүлэгч жинхэнэ иш үзүүлэгч Микагийн амьдрал болон үйлчлэл нь биднэрт ч гэсэн маш том одоо үлгэр дуурайл болох байхаа гэж найдаж байна. 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун бурхан минь танд баярлалаа. 이 미가 시대보다도 더 타락하고 부패한 시대에 살고 있습니다. Микагийн үеийнхээс ч илүү ялзаарч завхарсан цаг үед бид амьдарч байна. 우리가 하나님의 참된 사역을 하기 위해서는 하나님의 능력으로 우리가 하나님의 영감으로 감동을 받고 정의와 다음에 능력과 용기로 충만해지게 해 주시옵소서. Бид нэр эзэн таны ариун үйл хэргийг гүйцэлдүүлэхийн тулд Мика шиг эзэн таны сүнсээр дүүрч мөн цаашлаад таны хүч чадал, шударга ёс, эр зоригоор дүүрэн байхыг хүсэж байна. 그래서 하나님의 백성들이 있는 그 죄악들을 드러내어서 회개하고 버리게 하시고 하나님의 축복을 누리며 살 수 있는 이런 복된 사역이 되게 해 주시옵소서. Тэгээд цаашлаад бурхан таны сонгосон ард түмний гэм нүглийг мэдүүлж, тэднийг гэмшүүлж, улайлгаж, мөн тэднийг тэр гэм нүглээ хаяхт нь тусалж, тэгээд бүр эцэст нь эзэн таны ёроолыг эдэлж амьдрахад чиглүүлэх тэр үйлчлэлийг бид үнэхээр таны ариун сүнсээр хийхийг хүсэж байна. 우리 신학생들, 우리 사랑하는 하나님의 일꾼들, 한 사람도 빠짐없이 하나님께서 귀하게 쓰시는 이러한 복된 사역자들이 다 되게 해 주시옵소서. Та хайртай оюутан нэг бүрийг маань эзэн таны агуу үйл хэрэгт нэгэн ч хоцролгүйгээр хэрэглэгддэг. Тэгэхээр таны эрхэм нандин ажилчид болгон хэрэгжилж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен.